kegima omwanchu muligereria nigo charagire Chinsa Isano na Ibere chiabona mugaso ase ngo kwaligania semesa ya mangana maya elinde ngomanye na rayabereka gokorekana akora chingongo chionsi inye Chinsa Chinsa mochi chemitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora wetra Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonyora wetra Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora wetra www.ndizitv.or.ke ile tene Fridah Kerubo na Chinsa mochi biarokelio ni otokobwatenere Joshua Auta chinga kitoro chebuna chiri chitaliki kianda umutinyo gatano na gatatu mwako yiga wechiri bubere emerongebere na isato asekera chitaliki chigano mwako yiga abakenya bonsi bagucengera lituko lienyigo nabigo nigo toroche omuchano monene oba ase abamenyi banyamwansu yigo toka imeyatabaka ebunge ya South Mugirango maige ya mateye moyo konyora sanduki emambi ya lero nabigo abonchereria badaraja mbili niko bagendete kweumia kubwatikana na sarenene baba bakonyora maiga yo muliro gutubuka obutuko bugokira lero nabigo gusamba ebintu ebingi nabigo bunenchereyamo yogosira abonchereria abasubati ime county ya Kwale nigo mugavana we county yo aimukire getambukiro nabigo gosemia abonchereria abo chinchera chinya cyo kwegendereria anene mono ase obotumeki wemitandao yekerero ase county ya Siaya nigo mugavana James Orengo abaga kubwata uboyo obwabo gwekirana ase chinseme cyo nabigo ase ncherinde asogosira abalemi nabigo kwane kibnango simekabale ebimeli moncho muligereria ngwira nanda segekege Kerubo elinde ngomanye amange Ingo chaka kegima omwanchu muligereria nigongo chakera county ya Kisii asengo kumanyibuna nigo obo mwichano omonene ase abamenyi banyamwansu eyogotoka ya sensemeli ya tabaka meyo bunge ya South Mugirango magaye ya mateyemo ase emambia lero banyara ko babakonyora sanduki okwana kurwa asensemecho nigo banekibuna taliritangani kwenekya ebikora bunebyo ase baba bagosaba amabera gucyasonde wensi babire bakogosera nabo igokoboliye serikali koimukia egetambukero kebwenete ase okogayana enganeyo yare sanduki yatokira okiera rero eyarenge mambia ekirani yanoboki omwana nani skuru akoira oumere sanduki anero manyokiro gande na ya ni oraire esanduki nebekire ari tukaya umate ekarona amanyoka goja na nyori amaine sanduki nero oro ere yechibao yakire rangi hevomeka ebicha yane nwebekire igoro twakorere kira cyose no mwana wane okorugu peace mark ondabu okora bwange skuru baona igore masters kosongo ene yani tije ne yani bana ene yani ndo na bana ya kira cyose ni afraid engoro sana kume no lyo monene abana bane bakira cyose mbabire bana yari bana enga kiene ya afraid ya mwana wakonyira gabirengere ebyanere indoje babegete igoro mubere tolime lakini bana ye bana nari gosabaiga abamate abasani abakaji batabakaga nanya ko bakosera ngakiende yonsi ngakiende yonsi ni bwate manganande gosi nanya ko bwate no moroginde gosi no moibi ningirende bakomboria ena sabire serikali enyare go swaime na nyasa swaime aramboro ko kwaye abantu ababwatwe serikali eimokyo ko kwaye egere gosi ndindare no marembe abonchereria badaraja mbili nigo bagendete kweumia kubwatikana na sarenene eyubanyara ko baba konyora maiga y'umuriro gutubuka ubutwa bugokira lero nabo gusamba enibo yabo yonsi kingakiye cyobo igo ekanisa ya Healing and Deliverance nigo yanyara ko bagikubwata umuriro ase bintu byonsi byababikoya bano nigo okubolya kwa rurigo cya ase serikali eliyakurwa obokonye nabo igo kubasira ase okogendera no bonchereria bwabo. Jina yangu naitwa Pastor Kerubo.
ni mchungaji wa kanisa la Healing and Deliverance, moja la kanisa ambalo limeteketezea hapa mnapoangalia. Watu wengi wamepoteza vitu vyao vya dhamana, mamilioni na mamilioni ya pesa tumepoteza. Kwa hivyo hapa ni Kisii daraja 2 sokoni. Kwa hivyo kitu wapendwa tungepata kuwaomba ni kwamba kama mtaweza tusaidia penye tunaweza, venye mnaweza, mtusaidie kwa sababu tumebaki bila chochote kabisa, yani kila kitu imeenda. Kwa majina naitwa Job Awendo. Mimi ni mkazi wa daraja 2 na ninafanya biashara hapa mahali imechomeka. Niko na store na duka 2. Kwa zote hizo zote zimeweza kuungua. Wakati niliitwa najaribu kuokoa zingine, lakini yenye naokoa watu wanatoroka nazo. Kwa saa hii hakuna kitu yenye nimebaki nikiweza sema ni yangu. Egati y'abalimi korwa sensemo ya birongo nigo banyorire oboene bwabo kubatikana nekina ikikyabete gikobekwa ase omwaka w'ekirubere na 15 nemo okwana nigo bairanirimbi mono gochia ase omonachikina oinyara kobaga koene kinga banyoreire oboene bwabo. Tumeshukuru ekiagere kinege twakebuire bole muri twabera gwade di bole mubwito egere tuchokora magenderera itu wanakamati be society yeito ngo bakerambu yamono abali be society yeito ngo bakerambu yamono ekiagera without you gasienjare koba naboigo omoloyo ito mbuyamona se egasien engenene gwakorire sababu egasieiga ntware koyenyara tueka igo yarenge nkora abantu abaito bakarosho bokora gaiga bakarosie shikamati chiko ibamaremo lakini ubweto twabonya kuire twaboiranire. Unenchere ya moyo gusegeta abonchelia abasubati nigo serikali ya kaunti ya Kwale eyokoragwa no mugavana Fatuma Achani yemukirige tambukirio eliokorwa amaigilio gokwana kora Chinsa mecho nigo abagakwene kibuna einenchere ya bene ase okorwa obasemia nabo igokubayigilia igoro yemitandao yekerero na kibago chikuyetumika nabo igokwene kibuna ngo igenderelia bali. Anisha ukijenga mama, umejenga jamii nzima. Na ndio sababu sisi kama serikali tunafanya juu chini kuhakikisha mama wa Kwale tunamwenua kiuchumi. Uwezo tuko nao kina mama. Kilichobaki ni sisi tuendelee kuwatafutia soko. Na ni mama ambayo tayari mimi nafanya kama gavana wa jimbo la Kwale. Hizi nafasi ni zetu. Sisi ni sawa na ile jamii jena nyingine ya kiume. Tujihusishe, tusimame na sisi kina mama pia naomba tusapotiane. Wale waliokuwa kwa VSLA sasa wamepiga hatua, wamefika pale kwa makampuni. Tutaendelea pia kuwashika mkono na kuwapatia baadhi ya zile kazi ambazo serikali ya kaunti ya Kwale itakuwa ikitoa ili tuizidi kufanya nini? Kuinuka hapa. Tumeweza kutambua sehemu kadhaa ili kuweka mtandao wazi, watu waweze kujisaidia, watu waweze kutumia. Sasa hivi biashara imekuwa na competition. Jamani, wewe mwenyewe ukiingia mtandaoni utaona wangapi wametuma madera. Ndivyo ama sivyo? Haya, kama hauko mtandaoni yataonekana yako. Ndio sababu teknolojia sisi kama kina mama lazima tuiembrace. Tunatoka kwenye analog na tunaelekea kwenye digital. Ama namna gani? Tunauza samaki wetu pale chini nyanjani. Tunachukua samaki, tunamweka kwenye mtandao. Na unasema samaki kwa bei nafuu anapatikana Vungojini. Komiti ya Senate nigo yatwara egikaro litukolia lero ase okumurikira sekta y'ekisemi gokwana omwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu Ombaki oyo bagagoikirana bosi we komiti eyo nigo abagakwerera emirobiri abiri gakobeka ase sekta y'ekisemi eliokoenekia amaonchereria naboigo obokoleri obuya. Manual provides for the establishment of school safety subcommittees with specific functions, duties and responsibilities. The manual also guides on disaster and risk reduction measures. The ministry constantly monitors the implementation of the manual. 2, a chairperson is that the ministry has mandated school boards or management to ensure safety of runners in schools.
Most schools have sent out same or permanent walls and gates manned by security guards day and night. 3 is that special needs schools have caregivers who constantly watch over runners with special needs. These include teacher aides, house fathers and mothers, cooks and groundsmen. The special needs education teachers are also properly trained to handle emergencies as well as prepare the runners for such emergencies. Unentere moyo gukinia county ya Siaya nigo mugavana we county yo James Olengo alire eira ase ogonchirelia bondo na boigo ugunja koba municipality okwana nigo abagakwene kibuna eyonentere mo yokoreta gusekungusa ababwatani ase amonchirelia arachikwene kigwa aneno mono ase nsemo ya uchumi. It is very important for us to celebrate an event like this when 2 of our towns are becoming municipalities. The United Nations have indicated in various reports that more and more people are living in cities. Cities are important centers of growth, and cities, when I say cities, I mean towns, municipalities, and of course cities. The promotion of Ugunja and Bondo as municipalities, we hope, is going to change the environment for development and the upliftment of the communities that live both in Ugunja and Bondo. Chinga kecho boigo nigo county yo yabage kwenyorera obuyo obubole chitani emyemo na 14 ase omorobili yo obagokoira shilingi $1,39 million okwana omugavana kurwa Chinsa mecho nigo abaga kwene kibuna abali mimba chikwenyorera obuyo bo ase ligoli leigatu. We believe that in subsequent years, after confirming that there will be, this will have an impact on our farmers and on our economy, on our food security and nutrition, then we will expand the program further to cover beyond the maize seed, to also cover crops like soya, crops like sunflower, horticulture, herbs, spices, and any other crop that is ecologically relevant in our county. Sasa tuna mbegu na fertilizer pia iko, na tukikosa mvua tunaweza kuwa na matatizo ya kiasi, lakini naamini kwamba tukipata mvua katika sehemu zote katika Siaya County, tukitumia kilimo bora, kilimo biashara, tutawahi kupata harvest ambayo ni nzuri zaidi. Obonyabini go kolekana ase county ya Kirinyaga ase amaliogo yogotindia abaga konaligwa ase Chinsa go abobisa abobulendi baba gotalira Chinsemo ase abantu babere baba kubekwa biara abatokikana babwate enyasore kolengana no deputy county commissioner niga abaga kwene kibuna nigo babera abo babere bakolenga abarokigwa bechi skuru ase boigo abaga korwa egekuru egetindi. Sheria itachukua nafasi yake, watastakiwa na wengine watawekwa korokoroni, wengi hata wengine wako korokoroni, na hawa pia tutaomba mahakama waweze kuwapatia ile inaitwa punishment ambao ni heavy, ndio wakae ndani, wasikae hapa nje wakisumbua wananchi. So ni vita tutaendelea na tutaimaliza. So my warning to the people of Kirinyaga Central who are brewing illicit brew, who are selling drugs like bangi and others, Copero, I'm told, your time is up. Please, this is not a war that will stop. This war will continue, but what we would try to urge you, please, because before we come for you, please look for a way of stopping that business.
Manche murigereria korwa soroboti uruni ona ikire omwelio obwa mangana maiya kulinde ndarakora nigongo kumanyuna mugavana wa kaunti ya Kisii Paul Simba Arati ngochali gwikirana asegeti yechigosori kia Gusii Stadium lioko bwatuka oroboti igoro ya Chibills ime kaunti ya Kisii gabali kibaito no bala Chinsa mochiri bagandeta kwerobilia soko ne kibna nkonyorora mangana yo asinchira iyo bwikirano konde nyara Chinsa mochiche mitandao asense ya Facebook na bagotonyora gwitira Ndizi TV News Digital na bagasensemeri ya YouTube na bagotonyora gwitira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora gwitira www.ndizitv.or.ke magechi kamera soko ene kibina ebicha na boigo eliogiri agwikira sole asenchira ya bene nere nyanchama Abigail tobeto kubatenere Joshua Auta asensemo chibiorokelio na ncheria ne Fridah Kerubo ngokuganilia oboligerelia obuya.